Ons het jou kom haal, Hermanus. Ek kan raai wie se plan dit was. Ons het nie gekom om te speel nie, ons het 'n skool nodig. Ons het jou nodig. Dominee, tant Miem weet hoe ek oor skool gevoel. Wil jy dan nou liewerster hier bly? En wat gaan dit nou vir haar en die kinders beteken? Dominee, ek kan nie alleen die skool bou nie. Ons sal help, Hermanus. Almal sal. Ek praat van hom, Dominee. Hermanus, jy nou heeltemal die klits kwyt. Tant Miem, sy hande is slim en hy sal maak soos ek sê. Maar hoe, Hermanus? Sê nou hy hol. Nee, hy kon 'n hol. Ek is Dutch Reformed. Hou op lieg, Julius. As jy hol, dan breek ek altyd jou bene. Wat is dit met jou? Ons gaan nie hierdie skepsel saamvat nie. Dan Miem wag. Ek is seker kaptein Trollop sal. I'm sure the captain won't mind. We'll take responsibility, of course. You will have to sign for him, Reverend. Of course. Nou ja, kom Dominee. Toe pas toe. Sien wat jy kan doen. Sergeant, I am going to tell the Lord Kitchener. You'll be back, Julius. Now get out of my sight. You were nearly there, Havinger. Free as a bird, at church on your side. Nothing I could do about it. Then you go and ask for Julius. Good. Excellent. I will hold you responsible for him. Ons sal sien, Tommy. Good morning, Mr. McLean. Breakfast. Care to join me? Oh, no, thank you. It's an old trick I learnt in India. Helps when you're a underpaid civil servant. Well, the village boarding house is very reasonable. Simple fare, really, but I've grown rather fond of them. Prefer my own company. Tea? No, thank you, really. Mr. King. Timothy, please. Mr. King, I presume this is not an early social call. No. I'm afraid I have some rather bad news. The Boers are planning their own school, lessons in Dutch, in direct competition with us. Organized by their church, I suppose. Yes. So you've heard? No. But they're doing it at Smithfield, too. But surely the government can't allow this. If I lose pupils to them, You'll be out of a job. Mr. McLean, so will you. We don't condone it, Mr. King. But we
can't very well put the church in prison now, can we? But this school will be taught by a convict. Now that, Mr. King, is very good news. Hey, dominee, is dominee seker? Voel dan 'n bietjie aardig oor die mooi tafel. Nee man, nie my oorle vrou sou trots gewees het. 'n Meester moet 'n mooi tafel hê. Ah, tant Mim. Dan Mim en Raleigh. Ja. Wow. Okay. Dominee, julle sal moet kom aflaai. My Hans en Tarantel slaan nog dak. Ai, tant Mim moet nou nie al tant Mim se huismeubels gebring het. Wat so, dominee? Kom ek help jou. Kom vir Raleigh op, dominee. Die kinders moet toch sit. En ek gaan nie vanaand by die vergadering staan nie. My ou bene val al genoeg gate in. Die Here sal julle seën, tante. Ek wens ek kon help dak slaan. Jy doen wat reg is, Mani. Dis kom reg, regtig. En nou sal klein man ook daarom iets in sy kop kry. Jy moenie dink ek gaan jou voortrek nie, hoor. My pa se stoet. Maar maak jy reg. Weet hy nog nie? Jy kan self op hom sit, dis net jou. Is my pa se stoet. Hermanus, ek het 'n persent vir jou. Vat hom, Raleigh, die kind is swaar. Leer hulle. Kom met my eie kweperlaan in. Dankie, tant Mim. Ja nee, Hermanus, nou begin jy weer na 'n meester lyk. Oefen sommer op jou skepsel. Hy sit die verf te dik aan. Julius, kry nog water by. Kom, Raleigh. Ek is seker hier kort 'n vrou se hand. Na, ke Julius, ngwana mohlomi. Mana tu pak. Morning, Julius. Off somewhere, are we? Sergeant Morton. Sir, I'm just going for a little stroll. Oh, come on, Julius. Why don't you at least try? Now, that would put Mr. Havinger on the spot, wouldn't it? He's not my boss. The preacher signed for me. Ah. Didn't tell you, did he? I hold him directly responsible for you. Oh, that's not right. He's just like me, a convict. Not quite. He's a boor hiding behind his church. Very unsporting of him, don't you think? He's not a bad man. Oh, I didn't say he was. You wouldn't understand, Julius. Go on. Leg it. You don't owe him anything. Meester. Jou stoel. Dankie dan. Handelig gaande, kan ons jongelinge hier debat hou.
Dominee, nou kort is nog net boeke. Ons sal vanaand praat. Byt al lekker seer. Ek wens hy wil vinnig geleer praat. En ek wens ek kan by julle wees. Ek is dan nie meer lank nie. Slaap jy daarom warm? Nou beter as julle. Ek het Dominee se spaarkamer, Julius is buite. Jy nog hoes goed. Toe maar, Ali. Dis oor. Hermanus, kort nog 'n stoel. Ek dog ons het genoeg gehad. Moet seker Janneman se wees wag. Ek sal gou kyk. Nee. Wag. Laat ek. Rali. Hy moet weet. Die kinders praat. Jy moet in die klas hoor. Hy's nog so klein, Manie. Hy wag so getrou vir sy pa. Oor jou lewe geloop. Niks. Gaan help daar binnekant. Ek moet paint. Gaan help daar binnekant. Mani. Hoe oud is jy nou, Mani? Ek word 8. Dan kan 'n mens mos al vir jou Hermanus sê. Jou pa het soms so gesê as hy kwaad was, onthou jy nog? Hermanus, 'n man skop nie kykens nie. Ek en hy, ons het baie oor jou gepraat. Ons was mos saam in 'n tent. Nou wanneer kom hy? Boom staan nou hierso. Almal is al hier so, Hermanus. Net nie jou pa en klein Rali nie. Roli kan nie kom nie. Sy is by Liewese. Hermanus, jou pa is ook by Liewese. Oom Joop, my ma sê hy sal kom. Jou ma is bang jy huil. Oom Joop, my pa sal kom. Ek is nie bang jy huil nie. Ek het al baie gehuil oor jou pa nou nog. Ons Hermanus is nie bang vir huil nie.
Doe maar. Ons Herman is 'n kaneel. Nee. Ons kaneel is ons. A town should have a green approach to it, don't you think? Oh, Father, this is really quite important. Yeah, and so is this. It'll be dark soon, and I want these planted and watered before then. I'm sorry, really. But if Domini Ruiz had spoken the truth... Well, he didn't actually lie to us. He simply didn't tell us why he wanted the man. Sir, the man is obviously a bounder, and to allow him to teach children susceptible... Oh, rot. Absolute rot. I beg your pardon. Mr. McLean, I may not be an inspector of schools, but I do know these people. I fought them too, Captain. I can take Havinger away from them, and they'll simply replace him with someone else. And they'll hate me for going back on my word. It's quite impossible. But if we don't stop him, we might lose the school. I know that. I also know that we didn't get where we are by giving up. Look, why can't you challenge this man at his own game? Improve the school. Do interesting things. In their language? What else is he offering them? Are there going to be books? Transport to school? You don't know, do you? We damn nearly lost the war that way. Didn't know the terrain. Didn't know the people, the enemy. Captain, I'm forced to respect your authority. But don't you ever, ever preach to me again. Good day, sir. Strange egg, your inspector. I suppose we could find out. They're holding a meeting tonight. Then be there. They can't very well throw you out, can they? In the interests of education and all that. It could be awkward. Peaches, you don't have to work. If Mr. Havinger beats you, I'd love a full-time housekeeper again. At least until your mother gets home. I'm not afraid of Mr. Havinger. We'll be there. Hoe gaan het? Ai, dan by my kind weer so handvol vanaand. Ja, dis tyd dat Dominee orde roep. Die bosstraal krep my nerve af. Meester, lyk my ons het die ganske klein poort hier. Oom Lukas moet vir ons die name neerskryf. Ja, nee, Dominee. Die sterren meer as 5. Oom Lukas moet ek maar die name neerskryf. Meester, Lukas Boshoff is koster hier. Klein Hoop ek kan almal onthou.
Dis Piet Vlek wat sy Piet Vlek. Forsie is hier. Hy het nie kinders nie. Ek kan gestuur wees, Dominee. Die Engels sal tog nie self kom. Nou maar, wat sal die Engelse nou hier kom soek? Ek dink jy is verkeerd. Mr. Trollope, Mr. King, it's kind of you to come. Thank you, Reverend. We feel the Department of Education should be represented. Of course. Hans, kry tog vir ons nog 'n paar stoele. Met plesier, Dominee. Dis gans te fliks. Jy bly uit die nagmaal by net. Miss Trollope. Ek wil nie voorskryf nie, maar hulle is die oppositie. Dis 'n oop vergadering, broeder. Vir ons mense. Ons mag ook nie oordeel nie. Met 'n sagte hand kan 'n mens. Sy het 'n swaar hand. En sonder haar het ek jou nie losgekry nie. Is so. Sy het by haar pa gepleit vir jou. Geef vir my. Sal ek maar daar die enkelskaart maak. Dominee, voor jy open. Ek het iets op die hart. Tante daar sal 'n spreekbeurt vir almal wees. Dominee, ons mag nie 'n adder aan die boesem koester nie. Hy hoort nie hier nie. Suster, dis 'n oop vergadering. Toe maar, Dominee. Ek hoor sy sê niks van die Engelse nie. Maar hoe kan sy? Ou manne dan vir die tommies verken. Ek mag die Here jou vergewe. Hoekom altyd net ek? Ek oordeel nie. Forsie, jy beter trap. Aunt Miem, hy het net julle plaas gered. Trap! Los my! Die mense son ons maar nie joune reg nie. Nie jy nie, Havanga. Ja, kom nou maar hier. Ek loop oor wat ek wil. Nou doen dit. Sal ek maar daar die enkelskaart maak. Julle is almal my getuies. Hy het my weer gedreig. Uit! Gentlemen, please! Ja, ons altyd op die voorkant. Man's a maniac. Kom maar. Ons loop. Is it over? No. They didn't want me there. I should have known. Sergeant. Havanga threatened me. Physically? He physically threatened you? He grabbed my arm. Did he assault you? No. But a convict can't just grab... He's not your average convict, Fache! Miss Trollope and Mr. King were there. What the hell for? I don't know. But they can testify. Oh, don't be ridiculous.
Didn't do too well, did you, Fichet? I tried. Go home, Fichet. In future, I'll watch Havinger myself. I tried. Sergeant, please. Don't grovel, man. Damn it, you're disgusting. Zeer geachte mevrou Rigter. Weer was ek bevoorrecht om een brief van u te ontvangen. Hiermede dan op u aandrang. Mijn laaste en oprecht skryven aan u. U oorleden echtgenoot, Johannes Stefanus Rigter, was niet samen met mij op commando. Johannes Stefanus Rigter is wel door burgers onder mijn bevel gevangen genemen en van hoogverraad aangeklaagd. Hij is schuldig bevonden en op de 12e dag van januari 1902 gefusilleerd. Mocht de hemelse Vader zijn ziel genadig zijn. Kom. Dominee, het lyk vir my ons kan maar solank maandag open met die skool. Maar mense, vorentoe gaan ons fondse nodig hê. In die winter gaan hierdie plek koud wees. Ons sal moet 'n stoofie insit. Ons moet vir die kinders kan sop gee. Ons moet boeke kry. Wat van die regering? Kan hulle nie geld gee nie? Nee wat oom, ek dink ons kan maar daarvan vergeet. Of hoe, Mr. King? Well, we already have a Department of Education. Surely you can't expect the government to support a rebel school. Thank you. Maar dan doen ons dit maar self. As 'n mens dan nie meer in jou eie land jou kinders in jou eie taal kan laat leer nie. Presies. Oom Groothoorn, hoeveel waarborg oom? Ja, meester, ek moet eers my plaas opbou. Oom Antoon, ons het almal nood. Ons praat jaarliks. Net wat jy kan gee. Dominee, ja, kyk, het is eintlik ons nou nog net Betty. Sy's nou soos ons eie kind. En wat van kleintoon Antoon? Ma, ek is al te oud daar. Verleer is 'n mens nooit te oud nie. Sampad is nie nou die plek nie. Wel, my klein manie moet sy geleerdheid kry. Ek waarborg 1 pond 10. Dankie, suster. 1 pond 10 oom. Die weduwee Ralie Havenga. 2 pond. Die swaap Antoon Albert. Dankie, broeder. Dankie. 10 pond, 2 pond oom. Oom Groothoorn, 2 pond. Die aap Antoon Albertyn. Mense, ons gaan skoolbazaar ook hou. Maar ons kort nog waarborge. Kom, hoe lyk dit?
Manie, jy weet ek het niks. Ek probeer wegsit vir Argentinië. Bertus sal maar moet bly waar hy is. Pa. Ek's galsiek vir Engels. En hoe dink jy gaan jy hier kom? Ons kan 'n seedonkie kry. Wat se ding? 'n Seedonkie, meester. Hulle is te oud. Man, jy praat snert. Die goewermentskool sal nooit vir ons donkies gee nie. Mr. Havengal, can I say something, please? Ons luister. Ek dank u. It is our policy to cancel old donkeys. They are branded with a C and put out to pasture. We will not, and I'm sure Mr. King will agree, be able to sell them to you. Dankie, Miss Trollop. Ons sal ons eie vervoer reël. Don't you see this is ridiculous? You don't have transport, you don't have funds. Mense, asseblief. Gee ons 'n kans. Ek is ook in hierdie land gebore. Mr. King has lived here for years. Julle wil nou net Engels. Julle kan mos ons taal praat. Ek het geld. Hoekom nie vir ons kinders nie? Because it's the law. Ja, en dit gee die reg om Bertus bloed te slaan. Mr. Conradi, your son needs discipline. And where you're going, he'll need English. Vir Argentinië. Dag. Orde mense, asseblief. Ja, dominee, ek stel voor ons vandag het word laat. Ouers wat nog waarborge en transport wil aanbied, oom Lukas hoor graag van julle. Maar een ding is nie twee nie. Maandagoggend, kom wat wil, staan ek en my kwepelat hier. Ja. Dit is dominee, meester. Well, cheerio to that. It's all talk and no substance. He might just pull it off. Don't let his bluster fool you. McLean was right. The man's a bounder. Don't underestimate him. Don't you think? Shouldn't we talk to the children tomorrow? Of course. A little pep talk. It'll have to be more than that. I'd hate to lose someone like Betty. Peaches. We could lose a few of them, but they'll be back. Please. Trust me. I hope you're right. Did I offend you? Surely you must know by now how... It's late. It's been a tiring day. Yes, of course. I'm sorry if I... Just walk me home, Timothy. Please. Maandag lê nog ver. Hulle gaan nou eers dink en rede kavel. Jy ken ons mense. Ja, dominee. Maar ons oppositie gaan ook nie net sommer lê nie. Is dominee seker sy het vir my gepleit? Nie vanaand so gelyk nie. Sy het nie geweet vir wat wil as jou hê nie. O, tyd. Maar dit kan die lady nie te wel het voel nie. Ja, Flermeis. Is jy nog nie dik gesuip nie? Ek wil vir Dominee sien. Alleen. Hermanus, ek sal toesluit, asseblief. Ek luister vir sy. Het Dominee ooit perre opgepas? Wat?
Forshey, dis middernag. En die ander jongetjies sou konsert. Of hulle laat Dominee maar die gordyne ooptrek. Nee, Piet. Nie so nie. 'n welgeskape man soos Dominee het seker voorgesing. Piet, jy mag nie. Dominee. Ek's nie meer 'n kind nie. Ek het al my jare. En ek praat nou reguit met Dominee. My broek het nog nooit oor 'n ander katel gehang nie. Nee, Piet, moenie. Nie eens 'n optel vir langs hierdie gesig wakker word nie. Wat wil jy van my hê? Wat skuld ek julle? Kom sit. Ek skuld niemand niks. Piet Vlek moet maar sy eie paadjie maak. Jy moet bid. Wil jy dit maar doen nie? Ek het lankal vergeet. Wag, Piet. Ons kan saam bid. Is laat. Nag, Dominee. Nag, Forshey. Nag, Forshey. Sy pa sê wat 'n geleerdery is dit, maar Kleintoon moet kan lees en skryf. Meester weet, hy's nie erg slim nie. Nee, tante, hy kan nog leer. Hy's nog gans nie te oud nie. Ag, dis nie regtig wat plan nie. Meester onthou mos nog hy's links. O ja. Ek het baie gesukkel met sy hortlou. Kan hy nie maar links bly nie. Nee, tante. Regs is die regte manier. Ek mag hom nie verkeerd leer nie. Dan sal hy seker nie kom. Tante, ek sal met hom gaan gesels en met die oom. Sal nie help nie, meester. Ek het al gepraat. Kan tante nie maar weer probeer nie. Dis tog vir sy eie beswil. Ek sal maar kyk. Maar ek beloof nie hy's maandag hier nie. Ja, Trekkie, my ou dier. Ja, Hans. Selfs Strykie weet jy's 'n skanne. Meester, jy kan nie 'n mens privaatheid. Tarantaal het ons laat roep. Kom, ek het raad vir jou. Los my. Vyf voete so krippel nie. Van die voete net op. Die ding lag vir my. Julius, kom. Los my. Los my. Los my. Ek sal jou klap as jy my lag. Kom op. Suster, maak oop. Wat vrugter, jy behoort jou geskaam. Wat vir horrel is dit? Doe maar, Dominee. Hy's nou reg. Los Julius. Los my. Jy gaan jammer wees hieroor. Los my. Reg daar. Jy is van hierdie plaas af. Is dit so? Wie tel dan agter jou op? Inderdaad, Stop zeg! Stroom dat mijn pa verraaier was. Kom, los! Zet! Krijg af, je roes! Ja, wat is jou waarde? Tant Miem, asseblief maak oop die deur. Suster, ons wil help. Asseblief, tante, sê net iets. Suster. Amen. Asseblief, tante, sê net iets. Wat? Ek praat nie oor 'n praat is nie. Tant Miem, ons wil net help.
dors. Jy weet mos waar's als. Dat 'n ou vrou haarself net fatsoenlik kry. Good morning. I trust you slept well. Of course not. I was up all night trying to get the main points down for you to put to the children. Miss Trollope, I won't be addressing the children this morning. No, but you must. We can't just let them go. It's not necessary. Come along, and all shall be revealed. What are you up to? Oh, come on! We're using your classroom. I'm sure you won't mind. Oh, a magic lantern. An optical projecting lantern. Nothing magical about it. Except for the effect it's bound to have on the children. I doubt that the convict can compete with this. We should have been issued with this months ago. It's not a toy, Miss Trollope. I usually only take it out at fairs. But since your father has refused to help... You know perfectly well his hands are tied. Let's give it a rest, shall we? I think it's very kind of Mr. McLean to bring the lantern. May we keep it? It's a very expensive piece of equipment. I see. We're to dangle this like bait in front of the children. And once they're hooked, you'll simply take it away again. Pauline, please. Don't you want to stop Havenga? Yes, but this is not the answer. This is... It is wrong, Mr. McLean. I believe your father used the word war. This is war, Miss Trollope. All's fair and all that. No. I will not fool my children. Pauline, please. It's an entertainment. Whose side are you on, Miss Trollope? I mean, just think about it. If you don't mind, Mr. King, I'll be revising my work in your office. She's young. I'm sure she'll come to her senses. Don't worry. Won't report her. She's a hothead. We all start out that way. Good morning, children. Good morning, sir. When an inspector comes to a school, it is to test the children's knowledge, to see whether they've learnt their lessons and done their schoolwork regularly. Now, that is why I have come to Claymore. But sometimes an inspector will bring you something. I've brought you this. It's called a magic lantern. A magic lantern? Mm-hmm. Now, do we all know what a lantern is? Mm-hmm. But what does a lantern need to make it work? A flame, sir. A flame, correct. And what does a lantern do? Young man? It gives us light in the darkness. Now, this lantern also gives us light, and it also needs a flame. Who would like to light it for me? What's your name? Stoffel. All right, Stoffel. And in there. Very good. Thank you. Now, children, I'm going to take this piece of glass. Put it in here. And now, children, what do you see? A postman. A postman. And what does a postman do? He brings letters. He brings letters. Where to? No, To people's houses. And where do the letters come from? From friends and family. From friends and family. And if we're lucky, what does the postman bring us? a parcel. A parcel. All right, children. And now what do you say? Sir? A music man. And what's the music man playing? A banjo. A please banjo? leave the room, No, sir. nearly right. It's a lute. Very good, though. Yes, sir. My stomach are going, sir.
Yes, of course. And where does the music man come from? From overseas. From overseas. Very well. Meester moet weet, man. Next, children. What's this one? A street wiper. A street sweeper, not a street wiper. Now, why do you think we need people to clean the streets? Because they get very dirty because the people throw their papers on the floor. Because people throw their paper in the road. Very good. And next, we have a shoe shine man. Now, why do you think he shines people's shoes? He's too lazy to clean their own shoes. Because the people are too lazy to clean their own shoes. That's good enough. And next, Milkman. Milkman. and what is the milkman carrying? Bucket of milk. A bucket of milk. Maak sommer 'n lelike intraksie. Asbek! Skoort! Skoort, Asbek! Ek is op! Skoort! Ek is op! Skoort! Hulle wil ons vier uit mekaar uitskop. Wie is die towenaar? Hy's die inspekteur. Maak dinges of iets. Meester, gaat meester omhaal. Jy nou ek moet Susan Morton bly maak. Ja, soos die man van 2 pees. Jy vat 2 van sy pees. Ja, Julius, leer die kinders verkeerd. Maar hy konfus hulle, meester. Meester moet net sien hoe kyk hulle die ding. Betty long skoon van die lekkerte. Ek is op! Dis 'n ongedierte. Bergers, as dit jou transport onder my blomme. Ek's jammer, dominee. Ek was haastig. Die penkop het sy lewe gewaag, Dominee. Die vyand val aan. Met 'n long tom nogal. Dis blykbaar 'n inspekteur van skole met 'n magic lantern. Ja, en wie wil nou so skool verlaat? Maar dit is waar. Hoe kan hulle die kinders met duivelsgoed verlei? Nie vir Bertus Konradi nie. Mense met 'n kind se siel ook konsidereer. Nee, dit is te erg. Dominee, dis oorlog. Mag ek terugslaan? Niks onbybels nie, Hermanus, asseblief. Wel, eers moet ek vir Bertus terugkry. Maar meester, ek hoef nie... Voor hy begin dink dat hy in my skool ook so kan maak. En dan is dit ek en die inspekteur. Miskien wag eers tot ek ook al saam. Nee, Dominee. Gebeur nou. Wat gaan jy doen? Domis, gee vir ons land. Ons moet hulle wys, meester. Ons laat nie kakies op ons trap nie. Hulle moet nie dink ons is onder 'n kalkoen uitgekom. Twak is medisyne. My pa het gesê ek kan maar prei. Het hy gesê maak 'n gewoonte daarvan? Jy raak gans te groot vir jou skoene. Nie as jy in my klas was. Dis net totdat ons Argentinië toe gaan. As ek transport kry. Wie is ek, Bertus? Wat noem jy my? Meester. Hoe het jy die klas gekom? Ek het gesê my ma wil gaan. I told you to apply for compensation, you must see the magistrate. For why? I sees you.
it's part of his job, you see? Look, if you really need money now, we need more men out of the bridge. Sergeant, he's left the house. So he's done that before? Without an escort. Don't touch. Bye, donkey sir. My pleasure, children. There'll be more tomorrow. Well, I would say that we're onto a very good wicket. Touch wood. What do you think you're doing? Hy het klaar raas weg. Jy hoef nie weer jou karwats te gebruik. If you don't mind, he is still my pupil. Hy het net vir my die goeie tyding gebring. Ek verstaan julle het 'n nuwe hulpmiddel. Is duiwels goed, meester. Hulle wil ons konfoes. Jy moet terug klas toe. Nou Bertus, Krisjowa. It's the convict again. We have a spy in our midst. Inside, Conradi. We'll discuss this later. Keep him in after the final bell, Mr. King. Mr. McLean, I'd like you to meet... Mr. Harvinger. It seems you boers are still using children to fight your battles. Ek het u net kom bedank. Dis goed van u om ons jeug so te vermaak. What are you talking about? Ek praat van die toerlantern. Kan dit wees? Verstaan u nie ons taal nie? Are you trying to make a fool of me? Mr. McLean, ek het net kom dankie sê. En ek hoop u verblyf hier gaan aangenaam wees. He's only staying a week, thank you. Is dit so? Ek is seker die kinders gaan erg jammer wees, maar die toerlantern die bly daarom, né? Don't believe that's any of your business. Wel, ek sou dit graag wou hier vir my ou skooltjie. No. I'm afraid that isn't possible. It isn't mine to give out. Is dit so? Soos u ry, dan ry die lantern. Sien, ek het meester mos gesê. Dis jammer om dit te hoor. Convict, you're not closing down this school. I'll see you in hell first. Dan gaan een van ons twee erg warm kry. Good morning. Now, where's your Reverend Roots? I'm afraid you will have to come along with me. What's he been up to now? Convict labor must be supervised at all times. Quite so. We can't have criminals traipsing about now, can we? Is ek op pad Mosambiek toe? I'm just doing my job. Constable? Sergeant? Stel met 'n leer Morton. Iets slimmers van jou verwag. You're not hiding behind your church now. He doesn't have to. Mr. Havengai is under my supervision. Pauline, what are you doing? Thank you for returning our lost donkey. I'll escort you back now. Miss Trollope, you don't know what you're doing. Pauline, for heaven's sake. Sergeant, I'm as much a responsible subject as you are. I suggest you look up martial law. Or better still, get my father to explain it to you. Constable, please untie that donkey. I can't let this man out of my sight. I suggest you do as the lady asks. We don't want to upset her father now, do we? My father loves the hunt, Mr. McLean. But only if the buck is given a sporting chance. I'm sure the sergeant knows that. Well, come on, dash it. We haven't got all day.
Can an irresponsible subject really take charge? I don't know and I don't care. This time she's gone too far. Please, Mr. McLean, she's young. Don't ever say that again. I'm reporting her, Mr. King. And if you can't control your school, I will. Inside! You! In my office. Ek moet seker dankie sê. Ek is kapabel om na myself te kyk. Meester Havenga, jy's baie dom. Ry sonder escort. I should have left you. Nou, hoekom het jy nie? Ek het nie hulp gevra nie. Jy gaan regverdig verloor. I won't have you set me up in front of my children. Jy is nie so dom nie. Dankie. I only heard 6, Mr. King. Yes, I feel that is sufficient. Let's make it an even dozen, shall we? Let the punishment fit the crime. Bietjie koffie. Ja, dankie. Waar's Hans? Hy's in die huis in. Hy's weer reg moeilik vandag, inderdaad. Skom jy aan asof ek iets onder lede het? Hans? Hans, waar's jy? Is dit hoe jy dak slaan? Rus 'n bietjie wat. Nee, dankie. Is nie sterk genoeg vir my nie. Drink dit so jou kop help opklaar. Wat? Sien jy my slinger? Natuurlik slinger ek. Hans Horrel slinger almal leer. Stop dit, Hans. Wat sê jou ma sê jy moet inkom? Waar is die dierbare ou siel? Sy's in die kombuis. En jy mag nie so lelik van haar praat nie. Seker weer aan het brief skrywe. Sy kyk agter die klein goed. Wens ek kan 'n brief skrywe. Seer geagte Kleinpoort. Die distrik, nie ons plaas nie. Nie die stukkie bloedgrond wat my pa met sy dappere lewe gekoop het. Los dit, Hans, asseblief. Toe drink jou koffie. Seer geagte Kleinpoort. Nou dat almal alles weet. Nou dat daar spoegspad geskinder word. Stop dit, Hans, asseblief. Wil ek net nog dit sê. Ek wens die kakies het julle almal teen 'n muur gesit. Ek wist nie meer wat ek kan doen. Ek wil nie drink nie.
praat met Hermanus. Toe hy verstaan sulke dinge. Sy level. Hy is. Ek ken. Waar kom jy aan al jou ambagte, hè? Ek leer hom by die nonne by Basutoland. Ja, Julius. Ek dink jy was al baie bandiet vir die Engelse. Ek dink meester ook. Daai bek van jou gaan jou nog suur bekom. Nog boeke. Is laste, meester. Nie geld het nie, gee maar hulle ou boeke. Party is erg verniel. Ons moet maar vasgom. Is niks, Dominee. Julius ken. Hoeveel het ons nou? Ek skat in die 40. 50? Nee, Dominee. Maak het 40. As oom so sê, dan is dit so. As nou maar net soveel kinders kan kry. Skuifknop en dubbelknop, altoos. Onthou. Ons voet by die huis. Kom. Wat is Betty? So kon se Bertus, hom moet gou kom. Wat het hom oorgekom? Mr. King het hom geslaan, hy bly baar. King was dood. Kom, wag nou. Soetjies loop. Kom. Horari. Ek boek uit, Forsier. Wat kan jy doen? Laat hulle 'n dokter roep. Forsier, ek boek uit. Maak wat jy wil. Hoe erg is dit, Betty? Dis aan die headkompres op. Maar dit wil nie stop nie. Vir wat slaat hy die kind so? Forsier, ek beter agter kon aan. As hy prinsipaal nou in die hande kry, is dit lelik. Jy weet ek moet. En die werk moet staan. Dokters kos geld. Kleintoon, Holvitamin. Maar pa's my Ek sê hol Kleintoon. Wag, Kleintoon. Vat my perd. Kan jy nog perd ry? Toe, roer jou laat ek Kleintoon. Kom net, kom. Wil julle ook bloei? Toe Grace hier waar die werk moet klaar. Wat 'n vuurspeelery is dit? Ma! Ganste maar vas. Kyk dat jy nou skool kom. Ma! Sy wil my vang. Wat sit nou wie wil vir jou vang? Dit staan Mim, sy wil my haak. Jy droom my kind. Dan Mim is lief vir jou. Rali, en wie sou dit dan nou wees? Hoe moes my na Kleintoon lyk? Kleintoon, wat kom soek hy nou hier? Kyk hoe vinnig ry hy. Dag mense. Tamim was nie op Kleinpoort nie. Wat vertel jy my nou? Toe dink ek maar kom soek hierso. My pa sê Tamim moet kom, en Conserbertus het seer gekry. Nou wat het dan gebeur? Mr. King het hom opgedinges. Hy bly bloei. Nou sê ek nie meer 'n enkelde woord nie. Haas en Tarantaal, ons moet ry. Ek moet ook gaan. Dis nie my perd nie. Kleintoon. Jy sê nie waar nie, is hy nog by die skool? By ons huis. Ek meen so tant nie. Ai. So welgeskape en tog so onnoosel. Wonder of Hermanus ooit iets in daardie houtkop sal kry. Nou hoekom sou King nou so iets doen? Hy lyk dan vir my so gaaf. Engelse my kind, Engelse. Is sweerlik oor dat ons eie skool begin. Toe, haas, roer jou. Ja, maar. Die mense het my nodig. Peter Maritzburg is crowded with new faces. Quite fascinating, really. They are building a new school, too. And I'm sure they'll be needing dedicated young teachers.
She's not coming back. Father, she can't leave Granny now. Oh, Peaches. I wrote to her, telling her about the farm, explaining our problems with the water. And she writes back to you a travelogue about Peter Maritzburg. She's just using Granny as an excuse. Can't you see that, Peaches? But why would she? What's happened? Oh, the war, I suppose. I was away and... Oh... I don't know. Perhaps she simply realized that she could get on perfectly well without me. Your suitor approaches. He is nothing of the sort. Good afternoon, Captain. Peaches. Good afternoon, Timothy. Timothy. Peaches, What's wrong? the Conradi boy. Well, McLean said that I couldn't stop beating him. I don't know what happened. Well, how is the boy? Not too good, I'm afraid. It's McLean. He's poisoning you. You mustn't let him. I need the work. There's nothing for me back home. I don't have the qualifications. You're a good teacher. You can't go begging, Timothy. That's exactly how I got this school. Kom. Jy het gehoor wat sê Betty het vir King getenteer. Antoon. Daai kind gaan letsels oor. Nee. Eers die troll op daai karwats en nou Mr. King. Los die gehou, hy man, hy's nie dood nie, tant mem ken. Vanaand is ek in daai Lucie se huis. King gaan my in die oë kyk. En wat dan? Wat dan? Hulle het alles van my. Hulle gaan nie my kind ook verneweer nie. Gryp vir King en jy sit in die tronk en wat word dan van Bertus? My hande is vol kon. Ons kan werk kry op die skip. Ons nou die Argentinia Jeremia man dink. Bertus moet skool. As my kompensasie kom, dan boer ons saam. Ek het net 2 hande. Ek het jou nodig kon. Hy het my oor hulle vrou se hande, hy so beduie. Wens ek weet waar les sy. Sy is by die vader. Jy weet dit kon. Ai, ek wist ook nie wat ons sonder tante sou gedoen het nie. Hou hom net plat aan pad. Jy weet hoeveel rooi mure is 'n seunskind. Hoe sê nou? Nie vreeslik gek na my nie. Ek ken nou elke karbonkeltjie op sy sterre. Is die bloei daarom beter? Wille dagga en haar syn werk altoos. Ek doen nie haar bewerkie. Dankie, tante. Kon. Ek praat nou nie oor praat is nie. Julle moet King en die Expector vir Hermanus los. Wat kan hy doen? Bertus is my kind. Jy's te min, jy's te in die vuur. Ja, ek dink dan men praat reg, laat die meesters vrede maak. Dis hulle skoolstryery wat alles bevoeder. En jy begin nie weer nie. Klemtoon se geleerdery is klaar. En as Alger nou so praat, vir wie moet Hermanus dan nou leer? Liewerster in die tronk gebly het. Ek moet alleen. Asseblief dominee. Ek sal nie draai nie. Meester, jy beproef my. Ek ken.
Between Hunter and myself, we don't miss much. We don't like people sneaking up on us. Was net bang jy al weg. You can't be serious. Run away from you. 'n Bandiet. Sonder 'n escort. Now that does interest me. So what do you want? Don't tell me it's the magic lantern, please. Bertus Conradie. Hy slaap nie vannag nie. I never touched the lad, old boy. Shouldn't you be having this out with Mr. King? Is op jou order. Die kind se pa het my kom sê. Oh, and suddenly the Boers don't believe in discipline anymore. Suddenly they don't tie their own sons to trees and take a whip to them. Hy is 13 jaar oud. Sy stem het nog eens gebreek nie. Koffiefontein. Spring of 1900. We finally shot the sniper, but the little bastard was younger than your Bertus. En jou soort wil ons kinders kom leer. To be civilized, convict. Ek dacht jy sal verskoning vra. Ek dacht ek kom praat met 'n man wat sy foute kan herken. 'n Inspekteur. Don't preach to me. Don't you ever. Jy wys nie jou vinger na my nie. Convicts don't teach. You should be in prison. Inspector! Kom hier, man! Hermanus! Stop het, Hermanus! Houden ze hem al! Los, Hermanus! Los! Is dat praat? Is dat vrede maak? Ek wou! The man's quite insane. Shut up! Please. Ek skaal my oë uit my kop. Nee, broeder. Is dit Christelike onderwys? Onderwys? Dominee moet voor wat dink hy van onderwys? Toe my klein. Wys ons waar die pen op jou geskiet. Out! Out of my camp, all of you! Ja, meng jou met semels. Kom, Hermanus. Ek is op! Ek is op! You haven't heard the last of this. Ek wag vir jou, my klein. I give you my solemn word. You won't teach a school. Hermanus, ek ry. Jy sal my nie keer nie. Jy's siek, my klein. You'll pay for this? I'll hound you. Come on. Be as Paul told chap. En nou weet ek nie. As hy my gaan aangee. Moord en vrek om my weer terug as hy tronk te kry. Nou, aan prosedeer ek. My kind is aangerand. Wag nou, broeders. Miskien kom maar niks van nie. Ek wens net julle wil leer die ander wang draai. Hermanus is sy pa oordominee.
Jan Havenga was ook net so kort van draad geweest. Die stoel verbrand ek nou. Mens moet jou rieme nie te dun sny nie. Wat lê jy nog nie klein doen? Hy luister. Hy is die bilte oor as doen nie, hom nie oppas nie. Jy moet môre werk. Wow. Loop lê klein doen. Op jy sit maandag wragtig by meester in die klas dat hy jou kan leer regskryf. Toe loop nou. Ja. Ek wonder hoeveel mense maak al kinders met my bang. Eendag sit ons by die platform. Heel dies volk roep hom nou die Kaap. 'n Ding kom uit die water op. Daar waar die son al aand gaan slaap. 'n Wit ding, nes 'n skaap. Hy's 'n skip, man. Hulle het ook niks geweet nie. Maar die Griekwas het nie sulke goed geken nie. Daar was nog nie wit mens goed nie. Maar hoe praat hy dan van 'n skaap? Hoe het hy geweet hoe lyk 'n skaap? Wil jy nou luister of nie? Meester het julle expector gemaal. Dit sal hom leer dat hy voel hoe voel het. Wat gaan nou word? Nou is dit King se beurt en Mastrollip. Meester moet hulle sommer maal. Vir wat Mastrollip? Sy het niks gedoen nie. Man, sy kort lankal. Hoe het my hand gelyk? Meester moet haar kerwats. Jy het gesoek, sy slaan nie net sommer vir die slaan nie. Ag, maar jy's mos haar sterkie. Maandag begin ons skool joiner en jy om Grooton gaan vir jou by Mastrollip los. Dag Nella, skryf dit op jou maag. Jy gaan ons skool toe. Ek moet nou gaan. Dag julle. Meisie. Wat prit jy so oor die nuwe skool? Jy gaan nêrens met daai kwaggebou nie. Ag, ek kan. Ek kort net transport. Wat jy waar kry? Dink jy Trollop gaan vir jou 'n donkie gee vir 'n ander skool? Ag, hulle sal nie eens weet nie. Hoe? Jy sal sien. Sondag, as almal in die kerk is, help jy my net vashou. En wat? Jy sal sien. Ek maak vir ons koffie. Wat maak jy nou? Los. Gee. Ek sal langs die vuurtjie brand maak. Nee, los, ek brand sonder die stoofie. Vuurtjie sal nou lekker warm wees doen. Los dit, Hermanus. Ek sien nie 'n lus vir vuur nie. Dominee, ek is jammer, ek wou nie die man slaan nie. Ons het klaar gepraat. Ja, miskien moes ek maar liewer in die tronk gebly het. Nee. Ons het jou nodig. Ag, Hermanus, dis nie jy nie. Ek dink ek het te lank alleen gebly.
hou daarvan om self my lampe aan te steek, self vuur te maak. Ou gewoontetjies. Hoekom trou Dominee nie meer nie? Ek is getroud. Sy's net in die hemel. Betty? Good morning. Morning, Miss Trollope. Hoe gaan dit met Bertus? Hy kom nie weer nie. Maandag sy donkie bring. En Con is baie kwaad. Ek, what's the word? Veronderstel, praat sal nie help. En jy, wat dan van jou? Het is moeilik, I know. Jy's alleen en hy is goed vir jou. Maar oom Anton het dan klaar vir meester 'n waarborg gegee. Het is om die nuwe skool te begin. Maar dit hoef nie vir jou te wees nie. I can talk to him as jy wil. Ek weet nie. Wat's vir jou die beste? Ek weet nie. Jou Engels is so goed. Ek weet nie. Come Monday morning, it'll be just the two of us. I can't say I blame them, really. It's not over yet. McLean forced you. I broke my cane on a pupil. My hand, Pauline. I completely lost control. He never flinched. I beat him and he never flinched. Don't do this to yourself, please. He often made me lose my temper. Here he is now. Morning. I'm afraid I won't be attending classes today. You should, really. Thanks to you, it may very well be our last Friday. I rather expected that from you, Miss Trollope. I'm posting a report on your behavior. Oh dear, how frightful. You'll be hearing from the department within a month. Where's your fiddle, Mr. McLean? Mr. King, I suggest you desist. You can't very well watch Rome burn without one. I'm also reporting Harvinger to the police. He paid me a visit last night, tried to assault me. So come Monday, there won't be a rebel school. And you won't be saving your convict friend a second time, Miss Trollope. Good day.